Well, it's your boy, Chief. Me have to make it for real. Sparker ungatuma muchini ni vatela nyana twana tingoma na sheka shekomu vaniranza kokoma ni super hard jina kande vastikile stikomu vaniranza kokoma ni mbengeni lingopu baby upinga ndani chitanzeni kipiwani na mishaweta kaikwenu avushe na tingoma zenla vavisa ikuchitupa chintireni mavile jini machoka chikiritini na mishaweta kaikwenu minja tingoma zenla vavisa ikuchitupa chintireni twana shengweni ni vavitanile vapumela seni milile mumiti kati ngoma lekuchivasi mani ya valichivi niyo lichuliwa ikupati ngoma chava varichivasi loko vavitana mina tibanana tipendisiwa ni mina kunavona dzala kutakwa mina nitsakisa vaseketeli va mina yo vastikile stikomu vaniranza kokoma ni mbengeni lingopu beri chambuta chipinda boli muhlanguleni na mushaweta kaikwenu avushe na tingoma zenla vavisa ikuchitupa chintireni chingele makosi ni chika maulweni na mushaweta kaikwenu minja tingoma zenla vavisa ikuchitupa chintireni twana mbengeni nile nyangweni senando kashuga tova volume the boy from Dali village to run we have to bend them tana ne camera Osman with the pound the thing here that the action watu kutata kufana na 1000 liters ulava mbilu yole hama 1000 meters musically vani vitana kuchivasi ani disappoint ani lashi fupa upinga ndali chitanzeni kipiwani na mishaweta kaikwenu avushe na tingoma zenla vavisa ikuchitupa chintireni mavile jini machoka chikiritini na mishaweta kaikwenu minja tingoma zenla vavisa ikuchitupa chintireni twana shengweni ni vavitanile vapumela seni milile mumiti kati ngoma lekuchivasi mani ya valichivi niyo lichuliwa ikupati ngoma chava varichivasi loko vavitana mina tibanana tipendisiwa ni mina kunavona dzala kutakwa mina nitsakisa vaseketeli va mina yo vastikile stikomu vaniranza kokoma ni mbengeni lingopu beri